Thlir tu te chi bai vek ule Hruaina eng weekly run up hun kan lo thleng le ta kan ko shan rong bol na peng sang sang chan chin I lo thlir hawang u Sinot committee peng sang sang an thu Sinot inkhom pui ta na Sinot committee peng sang sang te in ro man lok na committee chu October ni som pakwa tho tran ni tang khan nei tran ani October ni som pakwa tho tran ni khan Sinot Pension and Provident Fund Board Committee an thua meeting hi Reverend Arla Changliana Sinot moderator in a kai shwaya meeting a hian secretary report le treasurer report te ngai thla kani hnuwa Sinot inkhom puya report tur secretary in abwat sai te ngai thla ka soi ho ani October ni somni thole ni khan presscom board and thua October ni somni pakhat ni lai ni khan Senate school committee and thua October ni somni pani le ni somni pathum khan mission board committee and thule ani Sinot committee peng sang sang te October ni somni paruka changa October ni somthum chungin an thule ang hetiangin October ni somni paruka theological education board October ni somni pasaria hospital board October ni somni pariata pastoral committee October ni somni pakwa SEC emergency meeting le October ni somthuma SLMPB committee an thu ang sikul pui hon na in khom nei ani Mizoram Sarkarin Mizoram Sinot nena ahlantak sikul pui mission venga mi chu October ni som parok zirtob ni khan a hon na in khom buat sai ania Sinot moderator Reverend Arla Changlianan hongin school education minister Lal Chandamaral te in a man pui Sikul pui hon na in khom hi Reverend Kellerin Moya executive secretary in charge education in a kai shwaya PC girls headmistress Nula zai than chung in hun ser amang Sinot Education Board Secretary Pulal Ven namte in report pe in thoktu te in mel shatir na aneya Reverend Jailer Siama Sinot statistician in thoktu te Pathianni na tong trai na hlana Sinot moderator Reverend Arla Changlianan sikul pui hongin thucha asoya moderator chuan hezir na in hi Pathian ramdin nge na le chanchin thapo dik taka a than chho zel theina turata na man ro tangkai taklo ni se atia Mizoram ta na mi man tlak khotlang le chung ko tan po chen fak om an lo ni theina turin zirtir tu ten theito pa tran la turin afuya thinlung le ti tak zeta missionary ril rupu a thok turin a cha bok School Education Minister Pulal Chandamaral te point hu soin sikul pui ataka kalpui tura hon anile ta chu alom omati thu asoi zirtu tu te chu textbook knowledge ringot lovin no pangte theina phor chwa saktura an theina mang turin acha sarkar na thok tur lekhathiam ringot nilo private sector thenga sortlak mithiam cher chwa tum turin afui Sarkar kaushan le khotlang changrwalin sikul pui chu ram siam thanna hmun poimo taka an siam le theinan education minister chuan do sakna ahlan ani Sikul Sen Boys Primary School le Sikul Pui Boys Middle School kai kopa sikul pui tia wata khi zo sa missionary ten andin ania kumsang khazakwa somnga pania tanga kumsang ni le som pakwa thleng kumsom ruk pasari chung Mizoram Sarkarin ain kol nuwa me ni somni pakwa sang ni le som pakwa khan Mizoram Sinot kota an hlan let le ani sikul puya hian zirti tu som pathum le zirti tu ni lo thok tu dang pathum anom me kani mission rongbol sang sang longai thak chon zomila October ni somni pakhat ni lai ni thlenga Sinot Mission Board noya missionary te zinga COVID-19 kai zat le andin mun chu hetiang he ani Shikai zat somli ni in enkol lai som an oma enkol dam to som thum anni anzinga hian mi pa som pathum le mecha somni pasari an oma koshan hoten itong trai pui zelang u Arunachal and Assam Mission Field West October ni som pariat Pathianni khan ring thar parukla le swa zui turin anin pe Siliguri Mission Field October ni som pariat Pathianni khan field chung mun sang sanga ring thar som pakwa lali swa zui turin anin pe Home Mission North October ni riat Pathianni khan ring thar som pani lali swa zui turin anin pe Assam Mission Field October ni som pariat Pathianni khan ring thar pani lali swa zui turin anin pe Sinot Revival Department
October ni som pasari le ni som pariat zan khan aizol DC atanga phalna pek angin aizol khochung mun som palia Synod Revival speaker 10 street preaching nein hun an manga thosoi ba ka zai thiam sang sang ten zai rong bol na hun an mang bok street preaching hi tun kar ni som ni pali le ni som ni panga zana le October ni som thum pakhat le November ni khat zana te nei le tura ro man ani tundin muna Synod Revival department noya Synod Revival speaker som sari anom mek ani education October ni somni pakhata changa ni somni pathum chungin PS deal thar pathum enfiali omsa pathum tloin PPC Walal Hruaina supervisor of schools le upa Dr. Lerin Tluanga committee member te ankal KGP Central Christian Chalai Paul Swan October ni somni pasari thole ni atanga November ni khatsung hian live TV program Pathianni hapta buat sai antum shipuileng awangin kaushan le thalai ten in khom kan nei hlei theilo awangin Central KGP Swan TV kaltlanga rongbol na nei hi tha in asia a live program nei tur hian ro manna akal puime kani he huna hian zantin thushil tular kan sha tak tak ten pathian thu cha an soenga mimal zai thiam tele Mizoram Synod Choir ten zai rongbol na an nei bokang speaker tur te hi Reverend Kellerin Moya Reverend Valel Bela Reverend Lal Zui Thanga Reverend Remlel Faka upasi ngur than tluang le pumal som tharate ania hengba ka hian zai thiam zai ngai thlak tur om bokang Pathianni hapta live TV program hi zandaria tachanga dar kwale chanve chunga nei thin turania Hruaina eng LPS 1 le zone zolbu ka te ti chwa tura ro man ani Synod Relief Fund pekani tun nai har sadna sang nei te hna Synod Relief Fund atangin chomdol na hetiang hian pek ani dampareng pui marwenga damlo mi pakhat hna cheng sang riat le thingsai khwa damlo mi pakhat hna cheng sang riat te pek ani Zin October ni somni pathum le ni somni pali chung khan khozola FGNCC Center etur enfein Reverend B Sang Thanga Executive Secretary Reverend La Sang Bera FGNCC Director le Pula Shadranga JE te ankal tuna chuan Synod puipa te program ilongai thangu Reverend Arlel Changliana moderator program October ni somni paruka changa ni somthum chungin Synod committee peng sanga thu ang Reverend Lian Ming Thanga Sailo Senior Executive Secretary program October ni somni pali khan kon puya pastor quarters and felin akala naktuk October ni somni parukhian Theological Education Board meeting a thuanga ni somni pariata Synod pastor committee a thuanga ni somni pakwa SEC emergency meeting a thuanga ni somthum pakhata buar puya pastor quarters and felin akal le ang Reverend B Sang Thanga Executive Secretary program October ni somni paruka Theological Education Board meeting a thuanga ni somni pasaria Synod Hospital Board meeting a thuanga ni somni pariata Synod Pastoral Committee meeting a thuanga ni somni pakwa SEC emergency meeting a thuanga ni somthuma SLMPB meeting a thule ang Reverend Kellerin Moya Executive Secretary program October ni somni pakwa SEC emergency meeting a thu ang Central Caution Meichia ne na changa shatirna kandon kan han puang ange kumsang ni le somni pakhat women center a puan thui le puan ta zirdu tan dilna a thelut le theidona dilna form hi Caution Meichia department Synod office emo maniloina Caution Meichia shwai tu te hna emo nga event he aniang November ni ruk thleng dil na thelu the ania November ni som pathuma interview nei tur aniang ole khati jong kha tun tumatana Hruaina eng weekly round up hun kan man theida chu ania